program fatwa devuma algon dannawalani Sheikh Ibrahim Ahmad mi algon mitaga mi fennani mi hud alayhi salam ge qawm ge mihunata aad baga ge mihunaki nuh alayhi salam ge tufana fahoga bimmatiga qaim wi tawhid ge usulta nattala ekkawanta ilahakan alukan kurumuge badaluga budan alukan kuran emme furutama fasha ge mihun ge terega tim bude gengulun kama riwayatu ganani somadayaka sumudaka mika miya hara mika hada nantakegga mi budutake emihun gengulun kama ve mimihunge agata Hud alayhi salam nabi kama fonubi miwahaka mi suratul araf ge fastlana ayatuga angawa fe bove wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi abdullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun adi adbaga mihu gatan eba mihunge akhakum gawa Hud ge faanu timanas kalange fonubime ekalek faanu vidalwe e mage qaumuge mihunne an Allahu ge kibafulan alukan kurashe ekalaange menu witiya bෑ mihunnan ilaha kunuwe fahitiya bෑ mihun ekalaange taqwa veriwe rakkaatiri nuhiye ade mi wahakata ama demme agon men kurin ishare vi usuluge matin emihun bodave gati emihun naki warugada biya harukashi baye hashiganduge barugada kama biyakan emihunnan Allah subhanahu wa taala wani devwafa musandi hayatege ahulveri baye mi emihunaki mibamhunaki bodeti ganduwarutan hada zinetir koggen e ganduwarutuga diriulemu dia baye killataka kotetaka hada ulunu baye adi mibamihunge bodeti bagicha taka danutan oikkama veswe adi hinga hunna koruta mimihun diriulun sarhaduga oikkama ve adi program miha hisabun den anika sagun men rahatafat kollumu gotun badal kollani algumenge mi silsilage kurige midiya tim program adu nihimene bay mi bayaki mi hagigatuga algonmenge ehun teringe tereng bay befulunge khiyal flas eggota mi gendeveto algonme kura masagatuge tereng geneste buddhiveri baskole Khalid Rib'i vidalo thawani Luqman ge faanaki wadan kura habshiyaleke ekalefaange sahib miha edduhaku bakari katluma amr kuriye bakari katlum bunye e bakari gawa emme rangalu de maskolona gagen gennashe den Luqman ge faan ege dula sekundi nangawagen gengos devie ege pahun duwaskole umafahu anikkawas bunafiye bakariye katlashe Luqman gefan bakariye katliye den ekalefaange sahib miha bunye bakariye gawa emme gos de maskol genes deshe Luqman gefan bakariye dula sekundi ekalefaange sahib miha ge atagen gos dine den Luqman gefan ge sahib miha bunye bakariye emme rangalu de maskol nagashe bunumum ves genes dine bakariye dula sekundiye adi emme gos de maskol gennashe bunumum ves genestini bakariga sekundiya dule mikamuga sirraki ko bahiye den Luqman ge faanu vidalwe ed maskolu rangalu vejjanama evvure rangalu echennuwane adi gos vejjanama evvure gos echevesnuwane edwak ilmurege arihuga swal dennawne insanage faratun ab fennani kiha warakattoe eswalu jawabga vidalwi guna adad kure warobure maagine timankalefana guna lefawane anhas ab names emme kamekkurumun ehoriha ab forovigen dawaruge kame timan kalefana fenodam faave dennewune ei kon kamettoe vidalwiye ei dura khatir kurme ma Allah rusullevi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu vidalwiye edwak Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu timan bekalonge meda kolatede wadagen hunna vidalwiye ma Allah imam fahu mistakuna maaf kurma bure heyokame mistahunge tere labba fennuwe adi dannashe tedubunma heyokantatta kurumani suwaruge wadevene kamikamuge adi dannashe fahish kantattaka dogbunumani narakhe wadevene kamikamuge al-Fulayl bin Iyal vidalwe fawani tedubuna dulakavre ma Allah ge hazrat ga lobweti gunamanen insanage hashuganuga nuwakamuge Abu Khatim vidalwe fawani dulaki minika January fadecheke duluge verimiha du rangala bandifa bawa finama emiha ku salame wane adi du hitan irgotaka uluma du kollafa bawa finama emiha ku zakham ko le ohorwalane ma Allah insanage du huriha gunawarakavure ma kuraba fawani ma Allah ge ekkawantakan qabul ko ekama iqrarwa kamattake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuraba fawa hadith fulaga maana gawani tiyabami hun tedu hoda tedbuna hushikame tiyabami hun halaku ediyumani ekamga kan tiyabami hun hiwi kamga vias ham kashawarun salamekan ati ekamga
අදි තියබෑමීහුන් දොගුහෙදුමුන් දුර්හෙලිවාශේ ಸಲಾಮಕ್ಕಂತಿ ದೊಗಬುಣುಂ ಕಮ್ಗಾ ತಿಯಬෑಮೀಹುನ್ ನಂ ಹೀವಿ ಕಮ್ಗಾ ವಿಯಸ್ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ತಿಯಬෑಮೀಹುನ್ ಹಲಾಕ್ ವೆದ್ದಿಯುಂ ಮನೆ ಎಕಮುಗೈ ರೀತಿ ಬಹುಂ ವಾಹ ದಕ್ಕ ರಂಗಳು ಗೊಗ್ಗೊತ ಮೀಹುನ ಮಾಮಲ ಕುರ್ಮಕಿ ಮ್ಯಾವ್ವೆಗೆಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಕಮಕೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆತೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಾಮೆದು ನುಬෑಗೊಗ್ಗೊತ ಮಾಮಲ ಕುರ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ ಕಿತಮ್ಮೆ ವರಕಂ ಎಹೀತಕ ಫಸೇಹತ ಲಿಬುಣು ಕಮ್ಗಾ ವಿಯಸ್ ಎಮೀಹಕಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಕದರ ಎಹ್ತಿರಾಮ್ ನಲಿಬೇನೆ मैं अल्लाह वही कुरवाफा बस फुलगे मानागा वनी ए सदगातक गुಳಿಗೆಂ ಉಂದಗುಲೆದ್ದೆ ಸದಗಾತಕವರೆ ರಂಗಳು ಹೇವ ಬಹೆಬ್ಬುಣು ಅದಿ ಅಫೂ ಕರುಂ ಹೇವ ಕಂಬಡೆ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಫುದಿವಡಿಗೆಂಬ ಹಲೀಮ್ ವಂತರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಆದ ಮಿಹೈ ಸಾಬನ್ ದೆಂ ಅಲ್ಗುಮೆಂ ಅನಿಕಾ ಸಾಲ್ಗುಮೆಂಗೆ ಮೌಲು ಎಂಬರಿದಾನ e mawlu algon men kuri nimmalir moti hud alayhi salamuge gawma debi niyamathuge macca baak dekemde amadab karim ade hud alayhi salamuge qawmuge mihonnaki allah subhanahu wa taala wara ginaguna ni'amata eba mihonna tewafwa bay emihunge hashiganuge bar verikama faasaya adi henhim ves verikama mikanka emihonna allah subhanahu wa taala wani dewafa hud alayhi salam emihunna dina goalawamun emihunna nasihatri wada gannawamun wara hikmatri kamaiku allah subhanahu wa taala emihunna dewafa ginaguna ni'amata ves handumako devi adi ekale faanu emihunna Allahuge ni'amatta handuma kurma takrar kurava vidalwamun gendevi miwahaka kirt qur'anuga Allah angawafwe wazkuru iz ja'alakum khulafaa min ba'di qaumi nuh mi ayatuga Allah angawafwe wani tiyabamihun handuma kurashe nuhuge faanuge qaumuge mihun nafahu tiyabamihun khalifa kan libun goy ehma mi huduge faanu ekale faanu qaumuge mihunna ekan handan ko devani tiyaba mihun wani bimmatiga khalifa in gotuga allah la wafe nuhuge faanu ge tufanuga ekale faanu qawmuge mihun halaku tiyumafahuga adi nuhuge faanuge qawmuge mihun halaku gen diyai allah kufurwe nuhuge faanuge risale qabul nuko emihun uridigen diumuge sawabunka adiwes ekale faanu qawmuge mihun allah devi ni'amatta handuma ko devamun vidalu efwe وزادكم في الخلق بسطة مخلوق جترين تباميهن ما تيوري كان دبا نعمة يتركورفيه أي جتريجا رسكما فاسايا أدي حشيغانو جبارا مهوري هاكم بس همنة أدي الله جل نعمتك الشكر كرمكي أي تباميهن كاميابا فلاح لبينك مكم بس هود جفانو إكلا جفانو قوم جميهن مخاطب كرفا بدالوي فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ميغا مانيكي مي آيتو مانيكي تيباميهم فهي تيباميهم الله نعمت هندما كراشي ادي نعمت ديفي كمتكا اكلانجي شكر كراشي ايرون تيباميهم نا كامياب لبينه algon menge mavegen wa islam dinu gawes angawa fani hama mifadain ehni huriha rasul bekalunge risalata ki hagigatuga er risalate huriha bekalum wes goalevi ekkamaka adam gefanun feshige muhammad gefana hame ves emha bekalun gennevi risalata ki hama islam din kama wani ehbima algon menge din ves angawani egota ni'amattaka shukr kurma adi shukr kuranam allah ni'ma itur kurawanikan wani angawafa la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la shadid adi ni'amattaka inkaruko kufur weriwanama Allah ge azabu gadafad wegen wakam wes miwani angawafa ahmad emihunge e musandi diriuluma emihunge kandatan horigoy sifa kurwa hud alayhi salam ge dufulun waridufa basfulata kirit qur'anuga algon menna Allah subhanahu wa taala suratu shuara ge satek ashawihum satek ettiriha detirega algon menna bayan ko dewafawe ade e ayataki atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun tiyaba mihun bekaru kulun kuluma komme ustanegga binatan hadani heye watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun ay tiyaba mihun etantaga abada demitibene kamuga killatan hadani heye wa idha batashtum jabbarin tiyaba mihun gadafadakan dakkanama evves rahmennati jabbarunge gotuga tana mara gadafadakan dakkanete fattaqullaha wa ati'un فهي تيباميهم الله تقوى وربي كيمن تريواشه
ade mi emihun ulemundiya goy wara rangalan agon mena sifakodde ayatake mitaga miyai den kurin algon ishare kurin iramadatul imad gmaneki adi ei tamtauge veri irame allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad e binataki rattakuga efada binayen hedifa nuwafada binatayke maneki algon mennan efada binaye nufenna fada warugada binayeke ewaruge binayege wahaka qur'anuga algon menna mi visnadeni algon me ekankama meduga helun teri washe visnashe algon me kitamme gadafadako binatan hedikamuga vies e binata mi nattale woman Allah subhanahu wa taala kuladum wante ehmim algon menna miweni kame kon nimma fade miyan evs badade naanane misak algon handame mi titanic wahaka mi wahaka dakkala engeto emihum veseka boto bande nimunima bunikama vede miyan egvis goten nuwane em gandufen kolako detto e boto halaku wegen die ehmim Allah subhanahu wa taala mi komme fade etche fonu vemis mi algon me makhluqun kura kantata nattaalebuma ekalan kuladum wanta ehmima ekalange kuladum wada kamaki algon men ege wahaka dakkanama ege kolunulawara dekkene wahake ade mi hagigatuga kirut qur'anuga mi ayattaka algon men bayalima gina gaumutago mihun halak diumuga sababakkam gamiwani gina niyomattake Allah subhanahu wa taala emi huna devumuga sababun e niyomattaka shukuru kunu badaluga e niyomattaka kufuru eriwate ingada hama minuna sadi ehin gaumtago mihunas Allah subhanahu wa taala wani wara gina niyumata devaf namas niyumata libun emihunga kufuru erika nune niyumata inkar kurundan ituruwam emafongos niyumata devvi faratuga matin handa netigen emihun annaki timannamannaki adi waki faratakun heddevi bayekkam wes nege hisaba diumun Allah subhanahu wa taala e gaumtaka azab mi fonuwani ham efade mihar michaka mi duniye gole mihun tavs Allah subhanahu wa taala e gaumtako bodati gaumtako mihunna niumattaka mativarikan devuma hama guligan emihun edani duha kovore emihunge nubakan ituru kuramun edani kudi gaumtako duwas duwalama bodati gaumta midani mi hagigatuga izamanugas kan hinga die goy dem waki hisabaka diama Allah subhanahu wa taala emihunge faratu badal mi hipawne mi awunmen abadus visnan je kantata Allah subhanahu wa taala devwa niumattaka shukuru veriu inkaruko niumattaka kufuru badaluga gina niumattaka algonne liben annaniwes niumattaka shukuru kurumu mi algonme igutakewas handannattala maan kamenno jamil algon menna mimihun sifa avegen asa egota ilmeringe faratun sifa ko dewafa gota algon balairuga nibam hunaki man Allah devvi matveri niyamata libi egetire garagwe fati bege gotuga mi annani maneki niyumai emihunna huriha gotukum wes libifawa beke den israf kuruma boda kamuga haddu faala gosfawa bay gotuga mimihum mi anan ingeto mi algon memes visnadan jihe nukta ingeto mi algon menna bay fara mikan kamuga hama e darajenge ba deve hasako rodama sama algon men hiwani ginavegen ulehen algon miwa gotuga handanan annani de mi ba mihum mi niyamat atan edi emihum de mi niyametaka meduga emihum deke ulunu gotuga wahakaves kirut qur'anuga bayamefa eboen emihunge hashiganduge biyakamuge wahaka iskolun digukamuga wahaka mimihun bimuga hingafadairu binganu gudagen dakaman ilmerin liwani emihunge mi bodukamunna emihunge iskolun digukamun binganu gudagen dakaman mi wani ebamihun digukamunna biyakamun farbatakama ves bay riwayatuga ebhore ehevima ege samu barugadakama bodakama mi kantatan emihunna verifa myoti ekankan emihunna mi ai Allah subhanahu wa taala emihunna de biniyamatuge macca bodavegen wa kammege gotuga ekalange rasulage amurfulan emihun nokiyama wumuge hagege sirrakiwes emihun hitan arani emihunna ki ma digubayke ma janum warugada bayke ehemwima nokiyamantiri kamuga haddu fahanala diyei den emihunna ad demme tidaluige wahakama sida kirut qur'anun algunna meti dalil ingato libe ei emihun kiburweri kama boda kama verimu gotu mi unani waqalu man ashaddu minna quwwata emihun bunye harnavaru barugada bayki kubahi hama demmeti isare kurevi gotu ingato kirut qur'anun algunna meti hama hekilibe ad jamilu ti ayata barlibe hen ayata vis qur'anuga emihuna begotu aswe ay algon kurim vis isare kuri fada huduge faanu emihunna Allah devvi ni'amatta handumako devva emihunna nasihatteri wadagatumu evves wahake emihun gabulen nukure emihun ehuriha
wahaka fultaka ekale fanuge huriha bas fultake emihun do kuramun diyai kibururikama bodakama emihuna livifwa ara bara fasaverikama mihuriha kamegge sababun emihun wara bodaveri gotaka e kalege fana raddu demun diyai ema bara fasaya mikankamaki ei abadues insanunge hituga insani wantakan gelligende kiburu verikama bodakam ufede kame tobi gotum ves den mimi hunnaki mikamuga haddu fanala fa bay jawabuga emihun huduge fana jawab demun emihun bunikama bani ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'idna in kunta min as-sadiqin mi emihun ge jawab allah sifakura wa fi qur'anuga mi ge maane ki kalege fana harmenna tiya gowalavani hamaikani allahan alukon kurma he adi aharmenge kaaba fa ge goy du kolluma he mikan aharmennaka duwahak wes mikamen nukurwene adi miwarun fuddaliyaki nu emme fahun allah ge azaba emihun intizar kura wahak allah ge azab emihun beenum bane emihun bonani fa'tina bima ta'idna in kunta min as-sadiqin kalege fanaki teduveriyak kamuga wanama kalege fanti dakkawani tedu bas fule kamuga wanama allah ge azab nikan timam menna genesti badashe em emihun ge hashiganuge barweri kama emihun ge kiburweri kama boda kamuge intihaya gos emme fahun emihun allah ge rasula mi inzar kurawani ga ganu emihun azab fonu badashe tiha tedweri kama kale fana ge tedweri kamuga wanama mimihun ge no kiyamanteri kama mimihun ge boda kama goddunu kurun huri minbaraki mi tisaba diyama alun danwale bani miharu ti huriha befulun be sama ittifaq wadanwani eiki waki zamanaka waki makanaka waki bagutaka ekkamen none bodakama kibulorikama fitnawarikama hasadaya mi huriha nannamaki hama ekachchakun upedigen anna echse mi aslu ekachchen enuta fasaya tanawaska den anikkamaki timage amilla nafsa tima ma bodukama bisnigen fakhuru veri unwata kiburu veri ehima ekan ehen otuma eko algondu dannawalen benuwani e zaman wes adi mi zaman wes huriha zaman egwes algon men komme mihak wes bisnan jehenu kutayeke mi khassako tanawskamuge forun terikamuge befulu enoto ei allah debba niyomatekkan komme mihak melibeni estima amilla masakatakun libe echen nunkan ehima e debi farasun e gendewum hama kuludum menteri hama emme sikunteke teregos ehima me mosaki keto ade temidan wagonita me handanai qarunuga wahagen eto mallas maatala bimmatiga emme warugada musandikum debbi ena miheka me diyamangu me enage mudataka jamaltaka chita hipagen diyamangote miheku bunai timanne hoda nimati allah debino ki harangalo heyye den ek fahoga ena bunani hagegatuga mikandataги timannage amilla masakadon timanne limuna kantattake ms ena jawabu di mihabunani ma allah subhanahu wa taala kodum bantakama ekalange debi niumateke ekama kale shukuri washa mi kantatta agon men ibrataka fude wahaka enna sagon me korean hor program te galadu kore me kantatta me wala tafsir ogut behona gensena den me foga agon hitangani me ma allah subhanahu wa taala ge azabu ge wahaka me tanuga agon men e dakkam enkom me hudu ge paanu gamuga me na azab fono gota behegotun balalenge bajhe kanne ade em demme ko ahmad vedalu hen mihum boda vegati ma allah subhanahu wa taala emihunga macca warege niyuma mahrum kurabani den emihunga jamaatege mehum medani makkaya ki airways emmege hituga gadara ihtiram dewgen ba tane eye tanuga baitullah al haram hurumge sabum den emihunga jamaate midiyei jamaatuga baitibatu adun haddiye mihun adiyabur madad debe simina derega batibi hudu faana ima wegen te mihun ehnames emihunga iman ka manghana kure mihun kogente mihun makkaya midiyei emihunna e dimafawa dati halun salama kurabadu ekama duwa kurmattaka ennes mimihun makka egos mewigote kemu febi emihunge mi gatimage mihe ene mi kiyani mi muawiya bin bakr minega ta gas faba mimihun edigote ki ene kariga enege diyafa ga arbin ade ehenda mihunna mehmandari ada kurun emihun mehmandari ga gana haften hadu timu terega mi hadawte ki rabuima me jowa kurma me kale heddevi hanu bakandata me korani emihun aslu maqsad emihuna kannege edde mikama kambodaga muawiya eneka nukurun hagegatu arabinga adakaadaga matin ekawahage mun bunaka emihun maqsad handan koddeka den ma faun emihun mikandata handamage emihun jamaate mediye gossa mikama bekatu duwa kurani emihunna barege niyama debbato den ma allah subhanahu wa taala emihunna
ini maddebi ekalaanga fonubi ting bilagandu bunevekatuga ei hudukuliyaga vilaganaka rakkuliyaga vilaganaka kalkuliyaga vilagande mi timbilagandu fono bapa den odun emihunna miwani munada anwata ade e aduga miyanani khaleme migetereng vilagande ikhtiyar kurashe e vilagandu takutereng emihun mi ikhtiyar kuri kalkuliyaga vilagandu ei emme gine pen huri vilagandu hagigatuga e vilaganda ki emihunna ma Allah subhanahu wa taala fonobi azab den adi hagigatuga komme qawmebes komme bayakwes mege kurige ummattan halakwe de mehunge kiburu erikama boda kamuge sababunne ama egota zikur ko fimun ha me qaruna firawna adi me ummat ke me humus adi miharakan aisu algon me ama me fahaga kolleve hagigatuga boda kama kiburu erikan evs mihaka faida an ko ege kuda kuda misale algondu wara dannawala hibbe ei algon menge terei hagigatuga miharus mi magumatiga hinga binga ulerus gina fahara ichegga jehi nuata sayakalu furalala nuata khare gostane gami jeheni enage hita kiburu erikama bodaka wadiki wagote ki ekka kommes kahala kamaka meenage hita kiburu erikamani sayakal bar kollani hagigatuga mikaha kantatta mihaku hisas konota miwahakata dakka mi kiburu erikamage sababu wa kantatta hemima mi algonmen hama islami tarikh sa duniya fernisure ferige mihata naves kiburu eri kamuge natija oti hama halak on hama nasihat kiwes kiburu eri kan algonmen hitum filwala ashe ibrahim demme kurin musa istishare korevi emi hunna mi hudu faana qawmuge mi hunna ware fennuli muge datikan kuremati wahak tin haru dos wanden mi egot kes ware fennuli bi ege datikamge emi hun tiwma fahuga emihun me vilagan fernima waran ufaavikama me wani den emihun visniye wara boko me ware vehene ehm beenumwa wara fennegi me fen libigen daane fenuge tanawaskan libi daane ehmema emihun e hikurum vi musa ishare kuri hin hagegatuga kun hiyaka ai wara warugada wahen ai ingeto den e waga emihunge gaum halakuwegen diyekama wani e wa haidre adduwa wande medukenu menneti demigen diyekama wani mi wahakirit qur'anuga ade mi sakharha alaihim 7 layalin wa 8 ayyam khusum ennuto ehmima e wahakatan asmfo mi haidreya adduhuga mi wa aw mafahuga emihunge muli diriyulun ekko viranavege midiye den emihun sifakofa meonnani qur'anoga detto ade sifakofa meonnani sakharha alayhim 7 layalin wa 8 ayyam husuman fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya bodati khaduru gulitaken he ukalefa mimihum meonnani allah ge azab asadiyar emme marwe sifakurefa meonnani hama ekka ukalefa hori dakul boditaken emme aji mi azab ayro hagigatuga ingeto ege baru imarin bayan kurawagatuga e hori baruga akam gawanam insani naslu fanawegen daneti ekama me hudufan duwa kurawema me foittoga wagatme je hamekane angotige menunito es ade e mimbaruge wa rodi ekam bane allah subhanahu wa taala fono ehaves kuda pairoli emihun gata fono hennaves tidalu hen emihun me kanda burikolla pellala me kaduru rokuge roguli taken henuata kunditake fadan emihun wegen edi adi evre barugada tufaan enuwata musibat enuwata wayin allah subhanahu wa taala fono binama kobato halaki ade allah subhanahu wa taala hama kuladumanta الله كما كيراد كروا فيها ما إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ما أقول ما هذا كل جه كوري قوم تخلاق وجندية فدا هم كل دومن تفدا مهار الله سبحانه وتعالى كل دومن تا ميها حساب program نمالا وقتياني إراد كربي يا مفدا أهم فرصة كم أميد كرامو أهم ترين فائدة هو معلومات كل جنس تبجي كم جه هم جهم بسلي بيجنام program ريكورد كوري أحمد رشاد حسين لبي الشيخ عبد الله جميل وفدي علي عبد الله والسلام عليكم